Hello, Tuni, Kuki News in Bezose, Nabonza in Lim Nehivin Tuni, the 12 May 2026 ATIN, Tuni Thulhuh Hozong to EIVET Nahi Leda Le Zingin as itu Tule tu ahi Kolgam Hian Paigam Hizongle, Kuki CHATE Chen Nazo Sehi Boy in India Gam Sunga Manipur Gam Sunga Zong Boy na Burma Gam Sunga Sagain region a jong boina Bangladesh a jong chutima a Chittagong Hills a Kuki CHATE na ho zo se hi tule tu a hi boya muntina khat la khat ki thopi thei lo hi la hi Kuki CHATE ki a hin la tu chunga Thulhuh ho hi EIVET na hi la Kuki CHATE wang hi pathinin ipiam khat wang apenome ti chu het theine dewa pathinin ehin pi uhin te ti zong hi ginchat na len ta a hi in hiji chun tuni 12 May 2026 nin zong gamsung monten za chom choma Kuki CHATE chen ho thil dan ho hin seo hitin chule mi pin I het thim na diwin zong hin hil chen hitin tuni Thulhuh ho bang chu mol noi wang kho ki hal ha na chung changa jong hi neu cha het thein divin hin sei LEUHEN phatma sa jong chu Eastern Eastern zone hon jong heta chu pan anala wa namli wangli chule choro ho jong he ana ki hal ha in ahin la abona wang chu ki hal pon choro wang chu akitam hal pen ahin la namli wangli kiti ho hi khuti ta in zong anake hal be se lo ahin la tu hi ichen khom piu TANGKHUL ho hin pan alawin Eastern flank ho masanga patna Manipur gam kai Burma gam sunga ko na hong pot do wa Manipur gam kai sunga Kuki CHATE suboi dingin MITE ho to ki thu in pan alajing viti ai na savin ahin la nga koiman inata san povin tu azong hi Eastern flank ho in pan ala wa Burma gam sunga mol noi wang kho hi chi jong hi an hal ha o hin aphat changa hoi ama hon hi chilai mun target a ball now hi shot a hi tain a hin la koiman in hedo opo win ama ho hin monitor phata ball wa gam sunga nam se pai ho lo ka hi avel hi jingwa tunin hi chito bang Thulhuh wang hi ball thei a hi tai ti a het phan wa chu tunia chu agana ganga pan anala wa hi ni chia chu mol noi wang kho a nam se pai ho anam lo pet ta wa hi chito bang Thulhuh hi anau ma hi in a hin la nam se pai ho a hin del lu ven a hi le a chaina lang a hin pha win thal a hin ka mo wa so ama hoi anazam ki no ven pangjong pangman la vai ta chu anazam do man ki ta ve ti ho jong hi mo hin alang khana hi chito bang planning anei ji wa hi TANGKHUL NUPI hon Assam rifle ho boulder dunga chi ho hi ana kham kit no vi ti zong chu mo a hi in Assam rifle hon a kham Assam rifle ho boulder langa chi ding ho ana kham ji wa chu I chan ham khana anakiting to wa hita chu phat shot pi ana lut a hin hi chi pha na chu Assam rifle hon zong milham ho lamhla na ho zong sangsat tin lang ho wa jong ana tingovi ti ho jong chu mu a hin langa hi kiting to wa hin a hin la hi chi TANGKHUL NUPI hon Assam rifle ho ipi bola boulder dunga apot sa lo ham ti zong hi mi tampi iboi mai theo hin hi cho jong hi he thim na divin aban bana in sai de wa hi ama sapenin Manipur gamkai sunga sai LEUHEN Manipur gamkai sunga jong hi center force le state force ho ki thuna a combined operation PHATE ta an chi ha pi jingovin thinglang hian phai cham hi jong le operation anabol na wa hi THINGNOI mi gate anamando win hi chi THINGNOI mi gate amat do na la wa hi leader top leader ni zong anamando vi ti zong hi mo ahin hi chi top leader athi na la wa hi khat hi MITE ho lang ahin khat hi EIHO kukinam sunga ahin zan hi a jong in a sai ta win hi chi chung changa hi
Assam Rifle Hon hita chu operation anabol na wa hi THINGNOI ki tha form ho anamando win galvan ho jong anamando win chule hi chi THINGNOI ki phu tha ho cha hi le Zogam Liberation Front tia kimin vo Churchanpur district a anamat do hi ti chung chang jong choi sei ta win chule amat do pau hi koi ham a hi lawai le ama hi amini pi ham ti ho jong chu phatta ina sei wa hi tain hi chi ahung ki mat do zowa tu a news iga se hi chiwa THINGNOI mi git amanoveti na lawa mini top leader a hi ti a sei na lawa khat hi meitei ho lang leader a hi in khat hi e ho Kuki nam sunga hichiwa ZLF tia kimin vo ho anamat do pau hi kisei na hi ni chi chung changa hi Zogam Liberation Front kiti ho loi jong hin tunia chu le kha ahin so do ben ni chi press release ahin bol na wa cha hi le alang khana ma ho hi iti seida mi confuse abol lo ham ama ho ki confuse ham ki he ki sei theilo ahin azi chu hi chiwa athil bol pau a head letter pau a hi lo le hi chiwa thu ki ji ho pa iga vetna aban le ama hon anoya thu aji pa ho ivet na hi le ama ho ki confuse dana he akimu in azi chu ama hon ana seina wa chu a hi le hi chi pum jamang TAHTUL kimat na Zogam Liberation Front ti a kimin vo a hi ama hi azaw khapoi ama hi misinformation a hi bo hi chi social media za chom soma ki sei chu thudi a hi poi chule state police hon anamat no aman self style commander in chief ti a CNC ka hi ZLF a CNC ka hi ti hi azo a hi bowe ama hi internal displaced person a hi bowe ama hi chi organization to ki sam kaina I macha poi ti hi asayo a hin la anoi langa hi hin sim su a hi la chun ZLF in Indian gamsung Manipur gamsunga ichiwa ya sew nale Manipur India gamsunga hichitopang ke ho nam se pai jong povin koima jong appoint kabol pove atizo appoint koima Manipur India gam kai sunga koima appoint ke bol lo hi ahote ai lechun ama oi Burma gamsunga function dana ki seicho ai wanga chu Nichiwa ivet na hi lechon athil bol pau ahi lawla later head to hichi anoya athu sei pa kikal hi chu kikal kati na chu ama ho India mi ahi lawai le ipi bola hita chu head letter ho mangcha ahi lawai le hi ho jausi a head theu ham na ahi lawla IDPS ahi bowi ati ahi lechon IDPS India gamsung IDPS te chu iti mat theu ham na hichi khat chu cho aban le hichi wa ZLF ho hin tu le tu a hi KHON arms smuggling a hi lo le drugs trafficking ti ho drugs asum kolve thala sum kolve ki ti ho hi KHON ka bol khapo win gamle nam boina a jong ka zaw po vi ti ho chan ge jong hi ain pho ngovi ti chu ga he theini dewa hin hil set ro hi in aban le tu ni a chu keno ZRO in pan ke Houna ananei win zan he ke Houna ananei na wa chu decision ala da na chu hi la hung hlung ding Manipur CM pan Churchanpur vil ha na dinga program asim pa chu keno ZRO in skip ki ball ding hi ti chu kizaw loading ki pang loading hi ti a hi thupon ana ball vi ti a jong chu hi che wa jong he join statement type de wa jong he ain phong do win join meeting a kilol na anei na ho point khat point ni point thum tia point ho hi a bona ka in sim do loading a hin la he thei di wa hi chi wa kilol na anei na wa hi keno a hi in ZRO a hi in a ke ho now hi phatta a ke ho la thei lo a hi aji chu keno in apom chu Kuki zo ti hi apom a hi in a hin la ZRO hin Kuki zo kiti pen pa hi
kapom pove hizi PG nam tel 2028 lai 2008 lai KNO hi in ZRO hi in chule HPCD ho hi vin hi chelaya ikilol na wa su sign bolding kona ina ke hon ho hi ke hon ka chi piu hi in tu Kuki zotia nomenclature atha ahung ki simpa hi ki hon pom thei po vingi ti hi thu asai je wa chu hi chi ki Houna chu phate ta che thei lo chu hi wanga chu asai be ki na wa chu nomenclature khat na boy ta lo ding hi lawai le political demand khat hi nei ding hi chi wa wang chu phate ta ki thu homa pan la ding ti hi ana save ti pa wang hi ahoin ahil zeraro in Kuki zo ti apom ta lo ba hi le I to bang chu apom ham tel ama hon asei na wa chu Kuki zo mi na Kuki zo mi kiti hen hi chu hi le chun kapom de wa hi khuti lo wa Kuki zo kiti hi ke hon nomenclature a dinga kapom thailo di wa hi itiam khana ke ho to kilung to ta na tong hom ding hi lo le community khat kilung to ta vai ho mo te iti wa hi le Kuki zo mi ti hi to gon ine wa hi chi dung chu ya chu I chi di wa hi ke ho zong hung ki ho vin ka tin hi chi wa hi chiu tin common platform khat na semo hitin tu le tu Kuki cha ten I thum pau igam inama atuma ki vai po ding MITE government noya ta lo ding ti hi chi political demand pa wang hi thakana ding khom hi ti pa wang chu ama ho jong anom vi ti cha hi in ahin la nomenclature chungchang thu hi ting la chun zomi ki ti hi ke hon nomenclature ka pom hi in hi ji chun zomi hi Kuki ten jong niza pi wilnang zomi ten jong Kuki chu naza pi wingi hi ta chu khat la khat ki za to ba political khat chu ithumo political solution khat chu ithumo vai le chun hi chi chu hi thei ding hi in a khoti lo vai le center working committee ti khat hi ki gop khom na khat si mo hitin hi chi chung changa hi pan ila khom deu ham ti hi ana sei khom ve ti hi in ahin la tu le tu awang chu decision hi chi chat na hi din khom ding hi ta hi pan khom ding hi ti pa wang chu sei do ai nai poi ti chu nga he theine device se wa hi in churchan purgam kai sunga tu le tu Kuki cha te cheng ho jong hi ga velo chun sa lang noi langa ki khenna pan ki lazing a hi in hi ji chun I ma cha Kuki cha ten churchan purgam kai district sung hi kinep na pena kinei zong le I boy na penu chu sa lang thlang langa hi ki boy ji a hi ta chu zero le ke no ahung ki khen ting le hin mi pi zo si zong ki boy ji a hi in hi ji chun masanga panana ki saitan mi pi ho lam hla na ine wa protest I bol wa ni piam khat I bol ting le mi hlam ho chun boundary ki nei lo wa hi na boundary ki nei lo wa hi protest I bol ting uzong le bon chawa ki chi ho pai te sim te zo mar vai phei tha do ti a chu I bon chawa ki zau thei chu ai wa nga THINGNOI lang ahung ki sei ting le chun THINGNOI hon pan ahin la ting le sa lang langa hung ki khen ji so I ji a chu ai the ai le mi pi hoin ilungielu phateta in bolu hitin khangu hitin THINGNOI hon a demand pau chu a demand a chi tan te ama hon demand chu anop nop kilota wen te ahin la mi pi igen theinaw hi sort a hi tai kum thum hungwal a hi ta in hi china a chong hi mi pi kha do lo wa tu ni chan ge ya inam se pai ho ai kine mo wa hi le sa lang langa I boy jing na lai de wa hi ti jong chu ka sei do no men chule hi chi wa jong Hmar Inpui hon jong declaration khat a hin bol no ho hi ga vekit lo chon ama hon in jawai se yu chu zero ke no ni pi se am te a hi le ke no chun Kuki zo hi cho Kuki zo chu apom jing hi a hi wa nga chu ZR1 asai kit na cho hi le Kuki zo chu ke hon pom thei po wing katin Kuki zo mi tiuti
ti hi cho a hi le Kuki zomi a zaw ding a hi le chun to mar hon a sei naw hi chewa emo de wa hi in mar zong zaw kit ding ai ti hi cho na hi chewa hi mar hung zaw kit ta cho a hi le tu ni a nomenclature pau chu ipi hi ding ham nomenclature tha I ki siemo wa ni chewa I hon nomenclature dan dewa ipom pau hi try ma so do di tam ti pa chu hi ta chu ilungel pau na hi chi a hi ze a chu tu le tu ai Kuki I hi vai le chun mar hon jong phate ta apom mo chu Kuki chu ke ho jong Kuki ka hi ve ti chu phate ta apom mo chu a hi wa nga chu Kuki zomi hon apom lo ze a chu Kuki zomi tia I bol di wa zomi lo kha chu I hap mo wa hi le chun mar ho jong atuma ka kisem de wa hi Kuki zomi mar ti hi isim de wa hi ti hi cho hi chi pha na hi inam sunga politics langa hi chi SOO ho hung zaw ting le I boy zinaw I ho sunga boy na chu hi chi ai in mi pi chun hi chi ho hi kina sa la wa hi na hi chi o ki boy lo hi aji chu hon het dan wa chu ibon chawa Kuki hi win ahin la Mizoram in state dang akinei phanin Mizo akisa ta win Barmagam sunga iso pi ho chu Chin akisa ta win ahi le tu a state nei nai lo alam vai ho Kuki CHATE hi vi ti a chu hi chi chu Kuki ki sa hin India gam sunga state nei nai lo alam vai ho tu ni chan gya ki vai hop na tum nei lo gam tum nei nai lo ho hi Kuki a hi ti a chu ki pomma hi ta chu inam igama dinga pan kila khom a hi in a hin la tu ni a hi atum tuma iki hop mo wa hi le chun mar Kuki zomi ti a chu ki hop na kha chu hung do ding a hi ni ji chun a hi the a hi le hi chi nomenclature hoi atha asima a hi lo vai le tam pp sim angai pon I tribe ho hi ngan si jing hi tin hi chi ho zo si kiloi khom na I hi na pau Kuki chu pomo hi ti tu ni a hi het thei di win neu cha ga sei saw kit leng igal do naw jong Kuki mina I do na Kuki mina ki do cho a hi le I thi tieng jong le hlan mo la ki vui tieng le Kuki mina ki vui kit na lai ai wanga I hin lai si a hon nomenclature zat chom a hi lo le try ma ki khena mun choma ki boina za isim pau hi lungdon ka sa in May 3 le May 4 thi ho bang chu ga velo chun in martyr cemetery a ki vui chala na martyr cemetery a ki vui hi cho hu tu nia zomi mar a hi lo le Kuki a thi ha Kuki a thi ai na zomi mina koi ma thi pon mar mina koi ma thi pon Kuki min na ki thi ai Kuki mina ki thi a Kuki mina ki vui a hi la aka la a hing lai cheng se hin ipi bola inam sunga kito na dingai to sanga khat la khat hita boy ne ding I hol jeng ham tu ni a hi chewa thusu ki bol banga zona thak hi vi ho hi ikipun khom naw tu a iga seyu Burma gam sunga India gam sunga state muta Mizo ho hi in aban le ho Kuki ho state munai lo ho hi chi ho si ki gom kho ma chu I sei ting la chun zo na thak he chu hi chu ki gop khom naw chu zo hi chu hi chi a hi za chu tu ni a Kuki zo ti a hi ki se ya hi ta chu ki pang a hin la tu ni a hi chi Kuki na san jong e pom lo wa hi chi ka la jong ki khen tel ding e go jing wa hi le chun inam sung wa political demand is at nei jong LEUHEN ki to lo de he aji chu tu ni a tribe ma gal sat na gam tu moding koi ma ilin nai lo hi population no Kuki CHATE jo si ki gop mo jong le tu ni a hi state thum dinga jong ki phatlam na lai a hi in a hin la tu ni a I hlom na ka vai ta I ki khen tel wa hi le chun I chan ham khatna EIHO mi nui sat I hi bep de wa hi ti pa chu I ga phon do wa hi in chule UK ne hon jong thupi a hin ne win Manipur CM in front line a hin khokal thailo ding a hi ti a hi mi pi tip na
thupi na ahin boliti ho jong hi mu in hi chi MITE CM pa hin ahung lung ding 15 May 2026 ding la hin hita chu Churchanpur gam kaisung Churchanpur district vilha na kanai ding hi ti hi to gon ahin alang khana chu isai le chun MITE CM pa tu le tu CM2 pa YKM chan hi tanghul gam hian Kuki gam hi zong le a lut jing cho aji chu force tampi ahin mana birin sing to bang chui lo cha kicha ja hung kisel jing ti ho cho a hi pon tu le tu a ama hin atup na zo se lut na hi kampo pi ti zong le lut nin jiribam ma ti zong le lut nin aban le khurati zong le lut nin tu a hi Churchanpur wat na lai a hin CM khat na hi a chamna dei ta na hi a hi le Churchanpur zong galut nin ti a hi ami pin aphinu a hin ama zong he lam za thang e hon Kuki ke hi poina thi mong le infal khopi sunga ga chen lang na hin lo veu te kiti a hin hi chi to banga cha ma jong hen a hin ball kit ding a hin ni ji chun hi chi ho hi ngai nep thei a hi po in tunia UK ne in thu api na to banga hi ho house zo sin eima ho a mi pi khat che in sona khat che duty po sa ding lampi panga ki goldim set ding phateta pan ila diu duty po diu MITE CM in buffer zone ahin khokal thailo ding a hi Kuki CHATE separate administration with UT with legislature hi chi hi akimu to ka se in MITE le Kuki kilam ha to na MITE le Kuki chen hel na kiti ho hi avela kit talo ding hi ti zong hi phondo na ahin bolovin thingama ipanjal uwa gamlenam ihu do diu hi chi thileng thingama pan ila lo wa hi le chun ima cha imu lo diu hi ahin la thingama igam inama dinga thingam pela pan ila wa hi le chun ilung tup ho imol so diu hi ti zong hi UK ne hon zong thupon ahin bol veti chu iga sei thewa hi in chule tu ni thil so ho bang chu IVET na hi le iso pi pawin mol noi ho ke hal ha na ajong hilchit na social media za chom ma jong chu ain phong do ta in hi chwa hi in som ni walang hi in som le in gup lang hi aki hal ha itia jong chu thupon ho jong ahin nei hi chi mol noi kiti hi India gam sung ahi po in hi chi Burma gam kai sunga ahi ni jong le India to nai cha boldera ahi win ama ho hi ta chu anaki gin lo pe ta wa hi tanghul ho hi ho hin thil khari bol te jingka langa ki bol chi an amin la ama ho hin sun changa mi pi na tonga achi do lai ta ahi lawai le koima akigin lo lai ta hosunga mi lo pe ta hi atup mova hi chi molnoi kho a hi galut nova hi ta chu in tampi anhal ha ve ti jong hi mu a hi in tanghul ho hin hi ta chu Burma to boulder a hi ji in map ga LEUHEN hi chi imu di wa hin chi molnoi kho a hin hi chi boundary a hin India le Myanmar na hi chi lang hi Burma ta cho hi chi lang hi India hi chu hi chi India lang ichi boulder ahi la akom lai ta ai mol vai lu chu hi te ni jong hi nom ta ga ki kom pha na thei chu hina chu hi jong le khat lang hi Indian dan pi ahi lo le international dan pi a chu hi chi wa hi boulder hi tai hi chi Burma lang hi ta chu in Myanmar gam sung kol gam sung hi ta hi chi phai gam hi kitta a khuti ai le chon ama hon jong gang ta gam mo de lut thelo cho chi lai ka hi se pai kit hi chi na dinga hi tu nia se pai ho jong chu hi chi boulder lang hin zo na hungu ahi in ahin la hi chi a chu Kamjong district ahin Ukhur district ahin lampi ho zo se hi tanghul NUPI hon anatinu chu army ho avela loot be thailo na divai na sata atinu chu hi chi atinu chu ipg am tele hi chin aphot che chu hi le hi chi wa
Molnoi Baptist Kahal ho hi India mi ahiviti hi kipot chit cho aji chu Burma gam sunga ho hin bolu hen lang hele Burma gam sunga chu ekson gang ta akila thei cho ai wa nga chu India gam kaya ho hin ahin bolu wa azam do wa hi le chon anunga del thei lo cho hi ji a chu hi chi to gon chu ane yu ahin la sepai ho hi hi chalai la kit no hen lang hel ama oi galut no hen lang hi chiwa hi me in hal lo hen lang a thu hung sang do le hi chiwa ahung nung lut kit na diwa chu ahung nung lut na diu lampi ho chu ha sading a hi ja chu tanghul NUPI hon hi chilanga Indian sepai ho chu a kham mo wa hi chilanga molnoi bulu na dinga anam sepai ho ti taute a THINGNOI ho chu nasata free hand api chu hi chi to banga min pan ala chu nu mei milhamin hi ta hi pan ala a sepai in hi ta hi pan ala ti chu hi chi wa ko na izil do theu tampi chu e ho chu khuti lawa ni THINGNOI ho le civil ho ki boy na e ho le ho ki boy yeng chu hi chi chu a hi in a hi the ale kana mi te ho khangu hitin tu ni a jong hi khat la khat idin khom wa khat la khat ipan khom lo wa hi le chun boy ding a hi tu ni a hi chi ho boulder ho jong hi e ho Kuki cha ten phate ta alanga cheng I hi ji win phate ta ki vengo hi tin na che wa hi tanghul ho hin tu a hi chi keu se a jong he anga lo deu hi aban bana a hin tup na lai deu hi in hi chi ho ahung wang sit na ho I to kit lo na di wa jong hi pateta ai ki ven de wa hi ti jong chu ega apon do ke no hin tin chule molnoi area welfare council in jong thupi na ai ne clarification khat a hin bolvin hi chi molnoi ki ti pa hi tu a in ke hal na Burma gam sunga molnoi cha hi point hi chi India gam kai sunga Tengnopal district sunga Pallin I het te de wa hin hi chilanga molnoi hu a hi in Pallin tia jong ki he a hi in hi chi molnoi a kona welfare hon thuso a hin bol na wa hin ama hon a seina wa cho hil Felix Mangtong kiti pa hin Mangtong zo kiti pa hin molnoi area hi zomi community a hi lo la zomi len a hi ti a hi ana phong do in social media za chom na the do in hi chi Tengnopal gam kai sunga molnoi kiti hi zomi ho gam sung a hi zomi ho area a hi ti a hi thupon ana bol chu tu ni a chu molnoi area welfare council ho in phateta khol chil na ane win a hi le hi chi to bang thu so ki bol media za chom ma hong ki the thang pen chu a source lo a hi lo le ta san thei ta thil a hi pon hi chi ho hi thu thang le a hi bovin su ama ho ki su min than na dinga thu kip so ai bovin chule Felix Mangtung zo ki ti pa jong hi chi molnoi mi a hi poi ti a jong hi phot chet na a hin bolovi ti chu iga het theine dewa ipon wa hi in ama hon a sei be na wa chu hi chi molnoi Tengnopal district gam kai sunga molnoi wangkho hi masanga pana pu mangchong khatlim zo ama hausat na a hi anaki sima hita chu ana umjing a hi in tu ni chan ge a jong hi chi gam kai sunga ho zo sin Kuki nomenclature poma ta chu ki cheng khom a hi in hi chlai muna hi koima chan zomi nomenclature pom aki poi ti jong chu su the na a hin bol ve ti chu iga phon do wa in tu ni a jong chu Arunachal gam kai sunga jong hi NSN KAM ho mini Assam rifle ho to ki kap to na in anathikit ta ve ti ho jong chu mo ai kin ni hi aban le trong lau bi kiti na mun chu het de wa ni chewa hi chapang ni boma na ki ka ma ni ta chu chapang ni thia nu jong na sata na ki tong kha ti na mun chu a hi ni chi Bisnupur district a hi ni chi gam kai sunga hi mi atam jopin hi chi trong lau bi la a hi mi atam jopin a ina lo dal ha tu chung thil so je a jong chu
mi tampi hi anagal jam kin wa hin la hi chi mi lo na ho a jong hi bom ho anaki fit kin en mun ni a hi bom lien ta ho anaki fit nin hi ta chu mu do a hi kin ni ti ho jong hi mu a hin a huti a hi le hi chlai mun hi tu le tu a NIA in case ne ya na ato jing la ya MITE ten Kuki CHATE na sata ango na abolo a hin la Kuki CHATE ikikum laudan ole Kuki CHATE ilu laudan ho jong hi pateta MITE hon jong azat zat a seva jan hi video ho jong chu imu wa hi le innovate na vai le imu te de wa hin hi chewa MITE leader hon jong a sei na ho jong chu kana sei ta in trong lau bi a Thulhuh a jong hi THINGNOI nga ko na Thulhuh ki ka ma hi poi a hi lo la Kuki CHATE bol a hi poi hi chi Manipur gam kai sunga politics bol hon MITE sunga khat la khat ki to lo na ding khat la khat hi ta ki poi thei na ding a to gon ne ya a hi lo la political demand tu le tu a CM LEUHEN hi chi ho si ki lung to lo ze a hi chi politics a chu hi chi trong lau bi muna hi na to na anane wa hi chi ho chun bom ho jong a kam wa hi cho chun boi na ding a si mo hi bo be ti a jong chu ana phong do ovin hi chi na chunga jong hi MITE khen khat chun a leader ho hi oi mon a lin ta ne vi ti ho jong chu ina se wa hin tu chunga jong chu Kuki CHATE hi lovin ngeta chu trong lau bi gam kai sunga mi anazam do na inmun ho a chu bom anaki kam ki ni ti ho jong hi mu ai ki ne na hi aban le Kuki CSO working committee ukhur hon jong tunia chu thupon a hin bolovin emergency meeting ko na ti a thupon a hin bolovin hi chi amun ding a hi la kangoi kampo pi hi ding ani khoding a hi la hung thung ding 14 May 2026 a phat a hi la 11 am hi ding hi chi wa ama hon ko na ana bol ho cha hi la Kuki working committee CSO kurho ahi in aban le house zo si bungpi block in pi chule ukhur in pi kem sinai ti ho hi ama ho jong hi invite na bol ven hi cho ho sin jong hi chi ki ho na emergency meeting a hi to hom na ananei diu i tilang panga igam ina ma dinga hi panla hom ding ham ti chu unified command thupi dungjuya ki ho hom na emergency a gang thei pena nei dinga jong hi to gon a hin nei vi ti chu iga phone be kin wa hi in aban le jan hi langa in a seyu JCB owners hole mahazon ti ding ha house hole hi chi mahazon JCB nei hole atol ho ti taw te hi chu ho sin kilol na khat ananei naw point li lang a hin phong do win hi chewa hi het bailam thei ding o win pha jong hong so tan a chung lang ho ana sei daw tin ama hon meeting ananei naw hi le 10 May 2026 pung khat la a chu meeting ananei khom wa hi chi dung ju ya chu Thulhuh na ane wa hen aji chu JCB nei khat in a chang le mantam ta ala khen khat in man hlom cha ala je a chu a ret khat si mo hitin hi chi dung ju ya hi chi association dung ju ya chu ichi di hi association Thulhuh na dung ju ya hi chi kalwala chu mi pi su gen thei jong angai pon chule thaw le tui a ha ta ji in hi zat iti wa hi le hi chi dungju ya chu association ki phatsa na dungju ya chu i bol de wa hi ti a chu Thulhuh na ana nevin a khat na a chu a hi le pungka khat sunga hi 2300 na ti chu 2300 per hour la ding pungka khat sunga pungka a hi ta chu charge bolding a hi le chun phat tom cha bolding pung izat lut ding ham ti ki helova hi ta chu JCB igoya hi la pungka khat sunga hi JCB nei ho hin sang ni le zathum da pungka khat sunga ala deu hi chikal wal chu ala theilo deu hi ti hi akhat na hi in ani na chu a hi le JCB driver charge ni ho tha chungchang short pi holim na akinei zowin JCB customer na to sung pung khat le pung ni sung a hi le chun zanganga na hi chi hi
driver ho ating a hin driver ho hin pungka khat pungka ni tia na to wa hi le chun zanga hi ding ani khotha hi zanga hi ding itiam khana pungka ni le pungka gate sung a hi a hi le chun ani khotha sang khat hi ding aban le pungka gate lang ahung hi a pungka gate chung lang ahung hi ting le chun sang le zanga hi ding ti hi ama ho thulhuh na hi ni chi driver ho loading za to sei wa hi in athum na sei na wa cha hi le chiret hi thinglang langpi ho hop loading town sung le area akom la ho town sung le akom la ho bo a hop ding hi ti a hi na ji chu thinglang a chi ting la chon thau man tam ta ta jong ki seng kit a hi ja chu hi cho extra hong hi ji ja chu hi chi thinglang ho to ki bang loading hi ti chu a phon do wa hi in alina a chu a hi le hi chi kilometer langa sang ni lang ahong hi ting le chun hi chi aman chu sang ni le zathum pa chu sang ni le zanga lang jong hung hi thei ding hi ti a ni chwa jong hi ama ho meeting dung ju ya chu het sa na hin bol wa hi in chule ama hon a sei be na wa chu hi le hi chi red ki sim ho hi tu chunga ki mo sim a hi po in igam kinai pi pen isu pi ho mizoram ho red chi pi dan dung ju ya e hon jong i chi pi diwa pha ki sa je a hi chwa hi hung ki po do a hi ti a jong chu het sa na hin bol ve ti chu JCB Amy Association ho a kona nga het sa na hung ki bol hi ti chu iga phon do thewin tin i chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga thil dan ho hi mi pi hon jong het thiam wa thil khat ahung thuna hi le mi pi hon jong pan ila theiwa igam inama dinga eilang hi han mi lang hi han boina khat ahung ting le mi pi hon jong i to banga thu seina inei wa i to banga lunggel inei thei deu ham ti pa chu I het thiam na diwa hil chen na hin bol thei naw hi chi chan chu in tin tu ni Kuki news hin be a ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha ven pathin in phathei na bo jing thaw hen